Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kana ke Zeme nge ting kum chana zang kai gchum tangmai ting chua gde regu man sa Zeme ko gine ine hai mena hangge paulia ga de radle. Nagaland ge kna ke zing kai jes na ting kum chana zang kai gchum Nagaland Assembly election bamra blam ge candidate mrame nomination robze zik na nerundle zeka chuli zai Nagaland ge hanai kum election bamra blam ge na candidate mrame nomination janai kna ke zim dai ting kum chana zang kai gchum kamai ge mina hang srog me raw ke gai kak dai dele zeka chudle zai chuna lui te za Nagaland ge hanai kum election bamra blam ge na candidate mrame nomination raw ke gai me mina hang sna merundle ze sale zai Assam gu chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma Banai State BJP in charge Nalin Kolizang Oluza Jacob Zimomi Kachibi Pune DC office Chomuki Dimagane Bugu nomination papers Zmai Garokyu Gadli Zakachidli. Then intending candidate Jacob Zimomi Kachibi Pune BJP gu ticket luza Gaspani 1 Assembly constituency ge Ntaguli Zakachili. Then Chirun Magzamina Hang Srugme nomination Rokyu Gabroge NDPP candidate Viko Shu Zai NDPP candidate Salhau Tonu Kruse Zai RPP gu candidate Joel Naga zai RPP gu candidate Gwalozu Khat kachibi peunadu zaina independent gu candidate Dr. Neisato Mero kachibi peunadu naikum tingkum kum changma jang kai chum Nagaland ge General Assembly election bamra blam ge pnigu nomination paper je raukeu gai dile je kachuli zaman sa powe bachai si je Nagaland gu chief minister ni Furia chomai kana keu jis rok tingkum changma jang kai chum hamamai ge na bugu nomination paper je raukeu gai gule je salai Zaina North East Nagaland ge Eastern Nagaland People Organization ENPO me bogun janai kam mai ge Dimapur ge executive meeting bam dele zaka chudri zachi ge ENPO me bogu executive meeting bam je ntauka hrob ge naikum tingkum kum changna jang kai ge chum Nagaland ge election bam rablam ge na pnigu kaklebe boycott je saukeu gai dele zaka chudle kagane pnine Ministry Home Affair MHA Amit Saje samrang changai je tatibeting kum changna jang kai kana kapai ke Zing kai suruk mage ENPO Eastern Nagaland People Organization mene samria kai gaibe resolution je pi gaira hange rangai dele je salai Zaina Indiaram gu Bollywood actress zai porn star Sunny Leone hapta kangjebung Manipur gu capital city Impal East ge poni ngau ikak sangba kai luza Zeme me ma so ge fashion show tapelera btai ge na znai kana ke Zeme dai ting kum chana jang kai chum kam mai ge bom fok pedle zaka chidle zai Manipur hapta kangjebung Impal East ge Sunny Leone poni ngau is sangba kai luza Zeme me ma so ge fashion show tapelera hange wangra bmai ze namai kana ke Zeme nge ting kum chana jang kai chum tak mai ge wangra khau dele zaka chuli zana Manipur Impal East hapta kangjebung ka chebam ge luichi mangmane bom kai beje pokpe begina Zeme nam je tu ka zambe benai Zeme name ka zam kwa madu semle je sali ze police mena aipo bom fokpe blam ge investigation lugai je mak met kai da dige aipo bom fokpe bza nam kyang nam daga gale je ka chedli Zai Nagaland ge Janata Dal United JDU menedu naikum tingkum kum chana jang kai chum Nagaland Assembly election bamra blam ge kada zela muile je kachedule zai JDU gu national president Lalal Singh kachebi penedu kre ke jing kai skui banai kre ke jimre mai ge Nagaland ge kyawang je rally du bam gai dele je kachedule zai Lalal Singh national JDU gu president pene sa je Nagaland ge I JDU mene zai Bihari mugu voters ge na JDU me dui per hange tele zaka chuli zana Janata Dal United JDU me bonete tibeting kum changna zakreti set Nagaland General Assembly election bambge candidate mina hankre ku chumme zope ze kanta dele zaka chudle kagane Nagaland ge tibeting kum changna zakreti set kumge election bambge Janata Dal United JDU me bone sit kerune duigai ta dele zaka chudle zahnai kum kum changna jang kai ku chumga Janata Dal United JDU me bo sit kreme dai candidate me sapeze hanai kumgu election gudu tadai gule zaka chudle zai hanai kumma seat madai 6% na duira hange hagui zai hanum tele ze kanna sali
Zane Nagaland ge Congress Party Chief Malik Arjun Kurtz kachubi pewne Central Election Committee mize ngon tawhro gailu bchang ge hnai kum ting kum chana jang kai ge chum Nagaland ge General Assembly Election bamrap ge Congress Party mgu chone candidate saperame zai chone daibe constituency ge teze tarame kacheblam ge railang bugu list ze mina hang kai ken mizi chunalia gai zela muidele Zane Nagaland Congress Party me bone railang bugu list candidate mizi mina hang kai ken mizi lia gai bige railang ge as amento chisti kachibe pewne Dimapur 2 ST ge tagule ja chezai vi lasune Dimapur 3 ST ge tagule ja chezai akavi zimomi ne gaspani 1 ge tagule ja chezai Rosi Thomas ne thining ST ge tagule ja kachedile Zana All India gu Majlis Ittihadul Muslimin AIMIM gu President pe Asaduddin Owaisi kachibe pewnen znai kamai ge saja Assam police mena puimi na point me meiblam ge child marriage lam ge action lub ze ma patau sia le ze kachedile puimi me pdui na pe ze bangkam ni ze medi me solung hang de ne dai ko ta te ga lo ze kachele zana Asaduddin Owaisi ne sa ze ralam se zahra se lam ga ma du ma le ka ne puimi me medi me zai pnui na me bam di me pnui na pe ze bang ki ge kai kam ni ze chone pnui ze pi ze ting ge ra lo ze du kachedile zana Assam gu government mena puimi me meeting kum krete set zai krem daigene pang kang ko ze minau hange lum ze nimra hang order pegai ni bechai je chuna Assam gu police mena mina changna ze hai nam ze nim changdale ze ga chudri The Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje I child marriage against lamgize puimi tingkum krete sa ze krem daigene pang kang ko ze minau hange lum ze nimra hange FIR case te gobe changmadai pere bam roge nalang bre changbe hai mana ze nim kam gule ze kachudle Zane North East State Manipur Paisi Kloge Klorei Bampe Village Defense Force VDF personnel busy Ningongbam Parmananda Patingkum Himreusnako Tetibe Kri Keu Zeme ke Tingkum Sana Zang Kai Chumage Pa Takai Dibe Bam Chita Dize Tetibe Kna Keu Zikachum Tingkum Sana Zang Kai Chum Rimage M Lebanon Klo Chandel District Gine Police Mine Chai Dize Ngaudo de Leze Sale Zane Village Defense Force Ningongbam Parmananda Kachebe Peze Manipur ge Aite kamnebe krobnai rehew lebe poppy cultivation halu teblam ge teukan siap ge police mroge gazau zebam college sali zane ningongbam permananda kachebe pikige wangai tadib ze police msoge za department msoge pogai be bloge police me mina hang haike za himreria me za superintendent of police tobal district gu wangkomba okramcha za SP chandel district gu amarjit kachebe pe na ngolu ze ngadi be pe za wangai tadi be pe ningongbam permananda kachebe pe za pe rahange tetle ze kachele kagne police me teti bekna ke zi kchum tingkum chana jang kai kchum rima higin tesru hi agum ge ningongbam permananda gu chai pumje ngaudo de le ze kachele za ningongbam permananda za Manipur tobal region ge lungko le ze kachele ai ge na maikna ke zi mingeu tingkum chana jang kai kchum tangmai ting chuak de regu man sal wai gai de le pi gai jang king gai ni mile ne ze to de le